Whakaalawhalahi atu, hane hado tolo do walatala tutupu ke lata ia mui pōnei. Whakamua kua whakailoa ai he whakatawhana ke māmehā hui neawhi, kua amanaki ai ke kamata huki do whanau lima ke hongfluma tahe tau mui he ahongo fua he whaitapu kahau koe ahongfluma wha he mahina whipuali. Ka iloa ai BCN News, mo ilangona mai ai fōki he mai he whalo do mamatua e halau tolo do manatu ua. Ke hukia, puetalia ke huki halau tolo do whanau, pe he whalu hakonakai maua e whalu atau whakailoa anga mōli ke he huki nei ko e pediatric Pfizer vaccine ke lata mo do whanau iki. Hanei a Saraya Mangawa mo do walatala ia. Koe māma he aho I ne awhi ne whakailoi he whakatuwhono to kamata huki e tau whanau lima ke hongfumatahe tau he moui he aho ngofua he whahitap kahau. Koe aho hongfuma wha he mahina nei ha whepuali. Pehe I ki pule he whahi malolo sino ko lilifu sauni tonga tule, kua late tau whanau ki pui halau tola tau malolo sino a ke vai nei. Mai longa he whahi whakapulo atala e whalu tau manatu he tau mamatua hangau ia ke he huki pui nei, me whakakise halau tola tau tupe. Tala hau mai he tāmatua whiwhine, kua lata lau tole tau mamatua, ke maua e tau whakailoa anga whakalaulahi, hangau ia ke he tau mena mitaki, me tau mena ke lea, ka tutupu mai, he tama ka turuia ki he vai huki pui nei. Toko ua hana tau tamwhiwhine, kua walu me hongfule tau he moui. Tāmatua whiwhine he tau whanau tāne, ono me wale tau he moui, kua whakakise mai hana tau manatu. Pehe mai a ia, pese ni he tupe hana manamanatuanga, ke vai huki, I loa ia koe manamita ke huki, ha koe tunga ni whalo tau huki pui, ne whamaua e tau tolu mai he waham ke muke, ke hoko atu ke mga hala nei. Nā kai ke lea la he tau mena ka tutupu mai ai he huki pui, kai maloro sino he tangata he talahau mai e ia. Whitāni e whaingahua he mga honei, he whaiwhakatutalanga mo e tau pulotu ke he whaingahua malolo sino ni silani, ke tau amana ki anga tau tolu hai ke maua e tau pui anga whoki mai ha tau tolu tau whanau. Si mai longa lahi ka kamata lai hani silani e whakaroanga ke he aho hongfuruma fitu. He mahina nei, si ngahua auloa ai a mautolu ke moa mai e tau whakamamanga ke lata me tau mamatua. Ke lata me mga aho, ke mautari ka halatolu ke he mga aho ka pe tau se halatolu tau whakaroanga huki, ke lata me tau whanau he atu tau ia. Kai manako he whaingahua ke moa mai mua e tau whakamamanga ia, mai mai ke whoki ke tau se tau whakamamanga ke lata me tau mamatua he tau whanau, tau mai ke e tau tolu ke tau se hado tōra whakaroanga huki. Kai mga honei whoki, whitāni e tō tangatanga hua, he tau se tō whakaroanga whakaako whoki, ke tunga he mga whakapā, ne tau se e hado tōra tō huki ke lata mo e tō tangata lalahi, hongfrumao ne tō tau ki lunga. Tala hau mai he whala tau mamatua, kua la te whahi ngā hua malolo sino, ke o atu ke tau maanga me tau se tā whakaholoanga, ke whakatutala, me whakaako whakamahino e tau mamatua, me tau tangata he maanga, hanga au ia ke he vai huki pui, koe pediatric, ke lata mai tau whanau. Kua hoko mai tuai e komisiana ke uaki mai he whakatawhana Australia ke he motu we pungi he māmehā honei ni whinatu e ia tā tuhana tau lau pepa whakamōlianga mai he whakatawhana Australia ke he palemia mai whakatawhana ha Niue. Ko e komisiana ke uaki Australia ki Niue ko lilifu ko Louise Allerton. Ko lilifu ko Louise Allerton ko lewa whoki ngā hua ia ke he whahi ngā hua Department of Foreign Affairs and Trade ha Australia. To hoko mai e ki Niue ko ia ko e hangai uru whakatonu ke tau whakaholoanga Border Policy mo strategy sipihia mo tau whakatokatokanga ngā hua ki he ngangau ko visi hongfuruma hiva. Ko ngā hua whoki ia ki he motu ko Solomona mo lahi whoki e hana tau ngā hua ke tau whakaholoanga langumatai whakatawhana Australia ke tau motu kehe. Ko lilifu ko Louise Allerton moua e tau whakamailonga pulotu hana, ko graduate diploma he whahi whakakotama, ko Bachelor of Engineering with Honours, Bachelor of Commerce mai heanga pulotu ko Monash University. Ko motu ke uaki la ia a Australia ke whakatū taha ofisa he komisina toko lunga ki Niue, ne kamata e mahina au kuso he tau uawhi uafulu. Ko komisina whakamuaha Australia ki Niue ko Susan Allen, liua tua ia ki Australia he mahina o ke topa he tau ka mole, moi hoko mai e hukui hana ko Karen Murray, ko liua tua ia Karen Murray he maam hea hui nea whi.
Kisia e vihu he tau whiwhilianga ke he matakupu koe whakātā, po ke nāka i whakātā e tau tūlisi pui tō tangata whananga vēwa ke o mai ki Niue. Kisia ai ke he whānu ke pule whahe tau pui e kua mole, whālua tau e ke pule, manako ke nāka i maike e po ke pā e tau tūlisi nāka i maike ke o mai ke he motu. Kai hahai ai e whakatuwhano, mai whalu tau e ke pule ne manako ke whakātā he tau mga hui mua e tau tūlisi ke o mai ke he motu. La whiki ai, koe manako e whakatuwhano ke kamata e tau puhala o whenonga two-way quarantine-free travel mo e motu ko New Zealandi, anono atu lau tūlu ke he mahina pe lila. Vihu e whakatutalanga ke he kupuleanga he ke pule ha luftu ke lau, ke he whono e ke pule he whae tapu ka male. Tō whakahako e tau whakatutalanga ke he kupuleanga nei, ne whakatutala ai mai palimia. Ko huangi ke ia, koe a whene ko whakatei, ke ai e whakatuwhono ke kamata whakatā e two-way quarantine-free travel. Ko whita he whakatokataka donge do timelines, do mga aho ne ko whakateitei ki ai. Ke mga aho nei, mau ngai ni tunga ni mahi taka mole e whakateitei atu, ke he mtahi mahina pelila. Si kato maua osi i mtolu e tau whakamurianga ia. Ka osi awa punu. Pehe kupuleanga halilifu ko vaenga tuku i tonga, ole ke whakatuwhono ke tau whe tau tūlisi nā kai maike ke o mai ki Niue ha koe tau numela ke ngā ngā ko visi honfumahiwa ko au whia ai tokolonga e tau motu he lalolangi. Tokolonga e tau e ke pule ko talia ke kupuleanga nei, ko e la ia whoki e kisia ko talia e tau e ke pule ne whamahani ke kau me whakatuwhono ko kau alau tūlu me tau e ke pule ne totoko atu ke whakatuwhono ke talia e kupuleanga nei. Ko longana i whoke e tau huhu he whalu tangata he motu, ko i hane whai malikisi hake tu mau ai e tau numela pāsesi ne whai mai ki he motu, kai kua whitāni e hāta ki anga he whakatuwhono he mahina sepe tema he tau kua mole, ke koe whakakau pā mai ni he tōlunga fulu e tau pāsesi kua whakātāge o mai ki he motu. I lai BCN News koe whono i ki pole ni, ka whawhasi e tau numela pāsesi kua whakātāge o mai ki he motu. Koe maam hea hui neawhi, le mong fulumataha e tau pāsesi ni o mai ki he motu, mo e toko 5 e kaina home quarantine kua whakātā ki ai. Toko 5 fulumataha e tau pāsesi ko hohoko mai ki he motu hei ahui ni awhi, toko walu i alo tūlu ia koe tau whanau. Pehe mai o whisa mai tau le kua tupu whakaofo, ko 5 e kaina kua whakatā ai ke nonofo pui pui e whalu he tau pāsesi nei. Toko tōlu e kaina he maanga ko alofi, mo e toko ua e kaina i tamakautonga. Tali mai he longona ko moua e tau tangata ke he whanga ko viti ko Omicron, ko e malikisi hake ni e tau numela pāsese ne o mai ke motu. Ko kumikumi ai e PCN News ke he tau whakailoanga he whakatuwhono, ke kisia ko e whai whakailoanga whauna kai. Kai tumau ni ke tau whakailoanga, mo e hata ki anga he mataulu he mahina se petema he tau ka male, ne whawhasi ai tōlunga fulu ni e pāsese, ko mai ke o mai ki Niue he ua e whae tapu. I loa ai whoki koe nā kailonga e tau koloa pui pui, tau pā ke lata mo e tau kaina nonofo pui pui, ka kua malikisi hake tau numela tangata ko whakātā ke nonofo home quarantine. Mai he tōlu he wakalele whakamua, ke he 5 he wakalele i neawhi. Tupe whoke tau tangata ngahua he whae malolo sino, ha koe mena toko whaani alau tūlu, ke watu ke sive tau pāsese ka hohoko mai. Ka tokolonga tau numela pāsese me longa tau kaina home quarantine, ko mamawhalahe tau ngahua halau tūlu. Ke sia ai ke tawhaka iloanga e whakatuwhono i neawhi, kua ole atu ai ke tau tangata e motu ke whakailoa ke tau ofisa whakatuwhono tō tuku whenonga ki New Zealandi, mo ke manmana tu whakahokulo ka manako ke o atu ki New Zealandi, haka mena whawhasi e tau numela pāsese ka liliu mai. Kua whakakise e tau manatu tupe whoki he iki pule he whahe malolo seno ko lilifu ko sauni tonga tule, ke he whono ki pule he whahe tapu e kua male, ha koe tau numela he tau tangata he motu, e ko maua ai he tau ngangau nāka i pikisia, ko e tātā atu ki he ua fulu e pasene, he tau tangata he motu, ne ko maua ai he tau ngangau soka, ngangau toto toko lunga, ngangau asivili, sipihia mo ngangau ngungu. Kua kisia ai e tau numela ke he hokotaki whahe malolo seno ke lata e me tau uawhi ua fulu, me uawhi ua fulu mataha. Kua whakatutala whoki e hokotaki mai he whahe malolo sino ke he whono i ke pule i neawhi.
Koe hokotaki langataha he tau ke lata mai tau uafe mai ua furu ke uafe ua fumataha. Kua whalafola i he iki pule he whahi malolo sino lilifu ko sauni tongatule. Kua whakakise he tau manatu tupe he iki pule, hangau ia ke he tau nimela he tau tangata he motu, kua maua ai he tau ngangau na kaipi kisia, NCD. Hanei he tau nimela kua kisia he tau hokotaki he whahi malolo sino. Koe ua siau hivunga fuma one tau tangata he motu ne maua he ngangau suka, mai he tau nimela ia toko taha siau limunga fuma taha e tau fifine, mo e toko taha siau whangu fuma lima e tau tangata tāni. Koe mena ia, koe molea hafa he tau tangata he motu ne maua he ngangau suka, ko lo tolu he tau atu tau limunga furu ke hivunga fuma ono, koe taha siau ono fuma fitu, mai he ua siau hivunga fuma ono e katoa. Koe tau nimela he tau tangata he motu ne maua he ngangau toto, toko lunga, koe tolu siau hong fuma ua he katoa. Toko longa koe tau fifine, koe taha siau volungu furu, mai taha siau tolu fuma ua i alo tolu koe tau tāni. Kao nono ke he tau atu tau, koe laulahi i alo tolu ne maua he tau ngangau toto, toko lunga ko lau tolu ono furu ke fitunga fuma hive tau he maui, koe taha siau volungu fuma ua he katoa. Toko taha siau fitunga fuma ua e tau tangata he motu ne maua he ngangau ngungu. Toko longa e tau tāne ne maua he ngangau nei, ka whakatatai atu ke tau fifine. Tā siau whangu fuma tolu e tau fifine ne maua he ngungu, mai he uongu fuma hiva ne na kai maua. Toko longa fōke tau nimela i alau tolu ne maua he ngangau asevili, koe tolu siau tolu fuma wha he katoa. Koe tā siau volungu fuma fitu e tau tāne, me tā siau whangu fuma fitu i alau tolu e tau fifine ne nonofo mai ngangau nei. Talahau mai he iki pule ko tonga tule, a mamanaki a ia ke whai whakatu tālaanga, whakalaulahi e motu, katoa hangau ia ke tau nimela nei. Mua atu ke tau fuata ke au nono whakamakutu ke tau puhala kai, mai lewe ki sino ke na kai mau e tau ngangau na kai pikisia pehe nei. Tāhei tangata ngahua fōu ni ko hoko mai ei ke lango matai e tau ngahua he ofisa mai tau le kua tupu whakaofu he motu, ko ia ko Dana McDiarmid, ko e Senior Advisor ki he tau ngahua mai tau le kua tupu whakaofu ki he tau motu he Pasifika. Pehe mai a ia ki a PCN News, hako toko ngahoa e tau tangata ngahua ki he ofisa mai tau le kua tupu whakaofu he motu. Moe lahi he tau ngahua he alo toru ki he tau whakaholoanga ke le veke motu mai he ngangau ko visi hong fumahiva. Na kai lahi he tau ngaho ke tau se tau whakatokaanga ngahua ke lata mai tau le kua tupu whakaofu ne kua whamahani ki ai. Koe mena ia koe whakawhano mai a ia mai New Zealand ke langmatai ke he tau whakaholoanga ngahua ha Niue. Ngahua o loa ia me takitaki leo leo me tau ofisa ngahua he whahim mai tau le kua tupu whakaofu. Whalu he tau ngahua nei tunga tau whailoanga ke lata mai iloanga he tau tangata he motu. Pihia ke whakahui mai whakawhau e tau palana ke lata mai tau le kua tupu whakaofu. Koe tau ngahua hateina mai haana ngahua mai ki Niue, koe whakatupe ai he whakatuwhano New Zealand MFAT ke he tau whakaholoanga langmatai ke lata mai lima e tau motu he Pasifika. Ko Niue, atuku ki Ailani, Tokelau, Samoa, mo Tonga. Kia whakausia ki hata tōla da walatala mai a whiawhinei, ko whailoa ai he lilifu palimia ki he whanake pule he aho lote whahite pui kua male, e amana kianga he whakatuwhano, ono anua tua i ke tau se taha hawhangianga tosi, ke lata ia me whale whano fōu he motu, ke whakahoko ai he aho flaile, aho ua flumalima, he mahina nei hawhi puali. Nā kai koe whakailoanga pauaki ke he whanau ke pule he whahita kua mole. Ka koe tali he palimia ke huhu he ke pule ha haloftu ke lau li lifu ko wainga tuku i tonga, ni huhua ia koe aho whi ka hawhangia e whale whanu fōu. Ha kua longoana tala, halatua kanakai la whai whakailoanga ia e whakatu whano ke tau li lifu e ke pule. Ko huhuangi whoki ke he lilifu palimia ke he aho lote whahita kua mole mai pehea ia haia neonono ki ai e whakatu whano. Ko tō nonoanga ia, moe tō ofisa ka linga whawhakamuri ni ke hau ia, ke hake manako ulahi ke alau tolu ne whakatope e kaina, si tōtua i bihia e tau whauranga, kai hei ni ngā hua e tō ofisa ke whamuri o ke he tō tapu linga mtahiko e tapu nei ke tapu ka hau, ka whamuri aho. Pia hata tōlo da walatala tutupu ke lata ia moi pūli he pō nei. Do liuni ke matutaki he pō tuloto moi tau walatala tutupu whakaperitania mo Soraya Mangawa. Kai kia manuina ham tōlu a whiawhi, tō liuni i whileweia. Manuina pō.